Faidisang tini ni update naileni daily update notification ni no daily update video gong kha ni rono joto information website rokni information roi rogo je government job rokni sofai tongmani rokno o website ha gai visit khaijangnai omohai rokni information simini roi rogo je full notification roknke video je somoyo alada ke sofaini afroke full notification jaga gongke website sohoke notification rokni rok video description rokobo nugui mau omohai haini bagai ni rok daily update notification ta korolaidi jephro naigani try khailaidi daily update video ka jephro ni oni bai important tongui maga je scholarship ni notification ro te poder for scholarship ni tabo yagai private job ro ni government job ro ni joto notification ro daily update notification okin ro na roi ro ani bagai ni rok video ni je mansak share khale different song je samunai tugui tongnai roni bagai ne ango video je furane ni bagai toi phai tongo ke ni rok fungai ke search kain di channel Tripura subscribe ni rok daily no ma ke ni rok nugui manai ni rok no je furane government job roni omohai rok private job roni je furane notification roi tonga ni ang try khai tongo ke sing tini ni update government job te private job ni update notification on haline ngepadi naine lesinai কর্মী চাই আগরতলার একটি ইলেকট্রিক ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ফিল্ড স্টাফের প্রয়োজন এবং দূর মার্কেটিং এর জন্য একজন ছেলে প্রয়োজন বেতন আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে আগ্রহী যে মুসুগৈ তনে রঙকে ও জায়গা লাগে মানে ডিস্ট্রিবিউটর ফার্ম ni bagui khoroksa field worker haika field staff o jaga ko najangnai marketing ni bagui beton rongke provide salagengnai tabo rok je khagan interest tongnai rok boroni whatsapp number ni biodata rok pathogoi manai boroni whatsapp number ke 6909957287 no ni rok contact lagi manai gete next na lefinai কর্মী দরকার রান্না ও অফিস হেল্পারের জন্য সব বয়সের পুরুষ ও মহিলা কর্মী চাই নবপ্রান্তিক এনজিও আমতলির ব্রুসভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা সুঙ্গানি তেই অফিসনি সামং হেল্পার রকনি সামং খাইগানি বাগै বয়স্ক বড় রক খাগাই মাগো চালা পरै ও জায়গাও খালাই মানাय আমতলির ব্রুসভ্যালি পার্কনি ইয়াং সাইড দিগিগো আগরতলানি ও মোবাইল নম্বর রঙ্গৈ মানাय 986389867070 ও কন্টাক্ট লাই মানাय একেবা 9862865287 ও কন্টাক্ট লাইদি নেক্সট নালিফিনাই লোক চাই গ্যাস সিলিন্ডার লোড আনলোড করার জন্য অতি সত্তর লোক চাই গ্যাস সিলিন্ডার নতিক লাইগানি তেই দাগানি বাগै o samongo khlagi manai mobile number gorong di je khaigan interest tongnai ro 9366473801 o contact lagi hai ekeba 9436121548 o contact lagi manai then next na lifinai experienced candidate seeking for young dynamic energetic experienced and graduate marketing guys age 25-40 good salary apply soon young dynamic energetic experience graduate se marketing khlaigani bagai graduate hingke ok jaga khlagi manai 25 bosor ni siming 40 years ni roni ei chungui tongke o jaga ko khlagi manai salary rok aham nu manai khaigani brobai contact khlaidi 7085011448 o contact khlaidi ha ekeba 9856034506 o contact lagi next private company ni bagai amake kaisa je ITI holder ITI khaigai tongnai te B.Ed BE BTech mechanical roni je khaigai paijak rok ke graduate ni qualification ngai tongke o jaga ko khlagi manai beton rok kaham nu manai interview working interview ni rok rogoi manai 24 October 2024 ni kaisa job mela hi kaisa cholenai office leno o jaga ko thangai ni rok interview rogoi manai 24 October 2024 ni
11 AM ni siming 5 PM jora o cholenai jaga thaingkha ground floor Shrama Bhavan office line Agartala West Tripura o jaga go nirok interview rogui manai post ni bumungo tongo training apprenticeship ko 100 jona post posting Walui MIDC Aurangabad Maharashtra o jaga go posting nai tirprani ingai buni rok o jaga go khlai manai salary 11,500 ni siming start khlaijangnai 17,000 jara qualification ITI fitter automobile brohaini trade tongke khlai manai haikeba mechanics etc diploma mechanical BE BTech mechanical second number o tongo production supervisor 15 jona post job posting haikeba chakri ni posting Maharashtra o jaga o same salary 22,000 ni siming 28,000 diploma mechanical haikeba BE BTech mechanical ni second third number o tongo senior engineer production quality go 10 number vacancy posting same na 30,000 is siming 40,000 diploma mechanical BE BTech mechanical junior engineer nigo junior engineer operator 25 same no 18,000 25,000 diploma mechanical the experience of 2 years ni siming 5 years CNC BMC omohai nirokni experience songoi tongke o jaga khlai manai age limit 18 ni siming 28 18 years ni siming 28 years ora ngai tongke khlai manai je first number o tongmani go training apprenticeship ko nirokni experience kari ngai bu o jaga o ke khlai manai 18 years ni siming 26 years ora Omunoni rok interest tong hangke Sramon Bobono office line Agartala o jaga ko thangai interview rogui manai 24 October 2024 ngi farite next nale pinai Tripura State Cooperative Bank ni bukhak tike notification o bukhago ni rok interview rogui mani jese kang pulago ni rok ni shortlist 658 jona candidate je tabok shortlist ngai rok ni bagai interview najangnai assistant manager post ni je tei case cam general clerk multitasking staff o post ni go je apply khaigi ni rok shortlist ngai rok interview rogui manai jaga thai Agartala press club Agartala Tripura 799001 o jaga go interview rogui manai first number tongo assistant manager ni interview date 19 October 2024 ni siming khlaigai 22 October 2024 o afro ni rok interview rogui manai the candidate afro interview najangnai 210 candidate case cam general clerk ni go same jaga thayo ni interview marangnai 23 October 2024 ni siming khlaiei 28 October 2024 ni somoyo marona interview candidate no afro nahorjangnai 3 to 9 candidate multitasking staff no same jaga go no interview najangnai 29 October 2024 ni siming 30 October 2024 interview mana hornai je candidate no afro interview na horjangnai 119 candidate no kini rok website o visit khaige bini rok nagi manai ni call letter interview ni bagai call letter download khaige ni rok print khaige application form rok download khlagi manai bro ni website ingkha www.tscbank.nic.in website o login khaige ni rok notification rok naigai te interview call letter rok naigai ni rok interview rogui manai the next nalinai কর্মী চাই দোকানের কাজে জনস ও ভদ্র কর্মচারী চাই উপজাতি হলেও চলবে গোস এন্ড কো MS রোড আগরতলা দোকাননি সামং খাইগেনি বাগै খরকসা বরক না জানাই তাবক চিনি বরক গইবো ও জায়গাও লাগি মানাই গোস এন্ড কো ও MS রোড আগরতলা ও জায়গাও মোবাইল নাম্বার 70053751
141 contact khailai je khaigan interest tongnai ro te next nali finai pre-matric te post-matric scholarship ST roni bagai umbrella scholarship ni bagai je apply khaya khorok ke roni bagai no notification 31st October 2024 o bisingo nirok post-matric te pre-matric scholarship ni bagai nirok tabo application mark lainai omode take extending ya haini bagai nirok khaya kotong hangke khaigani try khailaidi nirok jotonw asungni bisingo no mark lainai 31 October 2024 ni bisingo no mark lainai khaya kotong nai roni bagai ne monote oisen no sajak phiu je khaya ko rok ke nirok no ang video pura kero nai apron nirok nagi nai first time registration nirok utia registration makhani jotonw ne asuk sagani nanglia nirok jotonw siu ani bagai amna asuk sagani nanglia 2 lakh 2.5 lakh ni income certificate nirok ni tolangan ni nangnai ke u scholarship no khaya ni bagai eligible nai the next nali ne Indian National প্রতিষ্ঠানে সেফটি অফিসার পদের জন্য অনলাইন আবেদনপত্র চাইছে শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বিশদ জানতে ওয়েবসাইট দেখুন নিরংনো আং ওয়েবসাইট সিমিনো সাইরো নাই নিরগ ওয়েবসাইট হাগৈ নোটিফিকেশন পুরা নাইলিদি সেফটি অফিসার পোস্ট नि बागै निरग অনলাইন निरग एप्लाइ माखाइनाय ब्रोनि वेबसाइट हागै निरग एप्लिकेशन एप्लाइ खाइलाइदि www.iitkgpsc.in/non teaching.positions o website hagai nirok visit khaigi nirok apply khlai manai Indian Institute of Technology Kharagpur o broni bukhak dike notification nokhormani ete next nali pinai ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় আইন বিষয়ক বিভাগ কেন্দ্রীয় এজেন্সি সেকশন ও বুখাক থেকে কাইসা মো জব নোটিফিকেশন और जगह बुसेम पहायनो निरक वेबसाइट हागै निरक विजिट खाइगै एप्लाइ खालाय माने नोंनि क्वालिफिकेशन बुसक नांनाय बहाय रक जतो नोटिफिकेशन नागिनो निरक एप्लाइ खालाय माने निरक वेबसाइट ओ विजिट खाइगैनि बागै रिक्वेस्ट खाइगै ब्रोनि वेबसाइट अंखा legalaffairs.gov.in वेबसाइट हागै निरक एप्लाइ खालाय माने अमंखा tabok legal affairs o bukhak tike notification nokhormani aige obroni website te kaisa go nirok hagaibe chekhai manai sajai.gupinatphpanic.in website hagai nirok apply khlai manai the next nalifinai notice recruitment notice the Tripura police ni constable te women men Tripura police ni go je sekango ni rok physical test rok written test rok rokoi pai mani no omono nironi final merit list nokorja nironi broni website of nirok roll number rok check khagi nai manai broni website o nironi joto candidate oni bagibe rok PDF nugui manai broni website hagai naidi Tripura police ni website www.police.tripura.gov.in website hagai nirok Tripura police constable ni rezalok nagi manai inge tini na update aseng nangsinai nirono information jephro roi tongani tinirono jephro nai tongani bagai pai fly hambai omai kene jephro nai ani try khelaiti jephro no omai kene nugui tongnai channel jephro kerang itong le je mansak video no share khelaiti jotonw hambai